we get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And way down we go. Oh, 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 oh. And way down we go. Oh, 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 oh. And way down we go. Way down we go. Ongi etorri, urranditan saioko denboraldi berrira. Udabetean ginela, uztailean, bidaian abiatu ginen, zuetariko asko bezala hegoalderantz. Gure kasuan, Melilla hirira abiatutako elkartasunezko karabanak hartu gintuen bidaide. Dakizuenez, Melillan mozten zaie ibilbidea Europara heldu nahi duten Afrikar askori. Errotik moztu ere, Melillako esiak josita baitaude burdin mutur zorroztuekin. Mundua bitan zatitzen den zaurira eginiko bisita izan zen uztailekoa bera. Bertan ikusi eta sentitutakoa ezagutzeko prest baldin bazaudete, igo zaitezte gurekin karabanara. Oso jende jator eta interesgarria aurkituko duzue bertan, baina bidaia ez da goxoa izango denentzat. Indar fisiko eta mental handiak eskatzen dizkie bidaiariei, agian edon orkeztu balio. Ze modu zaude, urduri sentitzen zara? Bai, nahiko urduri, ez ekidalako zer ikusiko dudan. Gainera zu txarto lo egin duzu, ezta? Bai, bidai baten aurrean beti egiten dut lotzarto. Pasan urtekoarekin gogoratzen egon nintzen atzo gauean. Baina, bueno, biak gaude, ezta? Bai. Biak batera gaude. Uztailak 14, Bilboko areatzan gaude. 5 egun barru Melillan. Hemengo bidaiari asko, ongi etorri errefuxiatuak elkarteko partaide dira, elkarren ezagun eta lagun. Pizka bat era natural batean, gitzi gora bera banatzen bi autobus. Iaz, Greziara antolatutako karabanan izan ziren. Gogoratuko duzuenez, bertan blokeaturik utzi zituzten errefuxiatuenganako elkartasunean. Gaur ez dator, beraz bi edo 3 leku, baina 2 leku da. Aurten ere badoaz, talkagune baterantz. Ekaitzaren aurretik baina, joate hutsaren plazer lasaia. Eta kantuak zioen moduan, bideak gurutzatzen diren tokian emango dugu lehen gaua. Madrilen beraz, Ballekasen zehazki. Bertan geldituak garelako Melillarako karabana osatzen dugun adar guztiok.
Don't slip away, my dear. Agurtu dezagun Gipuzkoako autobusean etorri den Fernan laguna. Iazko Greziako karabanaren ondoren, lagun batzuk bertan parte hartu zuten, azpixat sortu zen giroa gure artean, Gipuzkoan sortu zen talde bat, ongi etorri errefuxiatuak Gipuzkoa, eta hola bat bestea animatzen, hasi ginen gauza parte hartzen, eta esan genuen, zatik ez Melillara joatea ez. Baina Fernan, zertara zoazte zehatz-mehatz Melillara? Melillan ezagutuko dugun jendea edo Melillan ikusiko dugun jendeari elkartasuna adieraztea. Bertako jendea ezagutzen dugu lania nahi dana, borroka hortan egoerari buelta eman nahian, ez? Eta bertako jendearekin egoteak ematen du kriston indarra emateizu, hemen lanian jarraitzeko. Arresi hori ikustea bakarrik eta sentitzea edo pentsatzea badaudela pertsona batzuk hori saltatu nahi dutela. Batzuk salto egiten dutela. Salto egiten dutenean min hartzen dutela. Ezurra puskatzea dituztela. Eta gero ez dituzte ondo tratatzen. Pasatzen dianean Espainiako aldera jipoitu egiten dituzte. Espetxeetan sartzen dituzte, edo bueltatu egiten dituzte berriz ere Marrokosera, kriston palizak emanda, eta jakinda Marrokoseko poliziak ere kriston errepresioa eragingo diela. Orduan, uste hori da ikusiko deula. Ze sentituko genuke gure arreba ikusiko bagendu, olako egoera baten, arreba, ama, semea. Madrilgo udako goiz eguzkitsu horietarikoa, egun egokia neukere fisikoki karabanarekin bat egiteko. Urranditan saioko lankideak arduratu dira orain arte irudiak grabatzeaz ezezik, elkarrizketak egiteaz. Gaurtik aurrera ordea, neu ere bidaide izango naute tarte batez, bizpahiru egunetan bai behintzat. Espainiako Kongresuaren aurrealdera etorri gara, errefuxiatuek bizi duten utzikeriaz, abandonoaz protesta egitera. Mi mujer tiene una riñón, insuficiencia renal grave. Nivel 4. Y ahora, sin nada ayuda, yo con mi mujer y 2 hijos. Y la Cruz Roja dice que ellos ya han sido suficientes, lo que han hecho ha sido contraerlos y que ya no pueden hacer nada más. Les han dejado desatendidos, la Cruz Roja de Alcobendas. Que se tiran el rollo, que traen a los refugiados y luego no los atienden. Alentamos a toda la ciudadanía que se sume a las movilizaciones que se están preparando en cada una de sus ciudades. Mugarik gabeko mundu bat eskatzen duzue. Bai. Ez da egite zote den utopiko egia. Agian bai, baina bueno, utopia horren biden lortzen guztia, azkenen hobeako izangoa. Melillako errealitatea zure begiekin ikusi nahi duzu, baina gainera uste duzu honen moduko karabanak zertarako balio duela, gaur adibidez kongresura etorri eta diputatuei eskatuz erreakzionatzeko zerbait lortu daiteke edo ez? Bueno, ez balin bagea saiatzen ez dugu inoiz ezer lortuko ez, eta bain ikuste jendeak baita ikusteko hemen gaudela eta ez gala etxen gehatzen ez, iruditzen zait etxen gehatzea konplize izatea dela eta gutxi balin badare zer baino beto izangoa beti.
Melillako harresia ez duzue botako. Eta hori jakinda ez duzu amore ematean pentsatzen. Ez dakizen bat pertsona horre elkartzea eta esatea harresia bota nahi deula, ja zerbait da, ustez. Autobusera berriz oraingoan Sevilla helburu. Egungo gizartea ez duzu nahikoa konprometitua ikusten? Denok ditugu lio asko. Gurea begiratzen dugu eta ahaztu egiten ditugu beste personena. Zait, gure bizi modu, bizi lasai eta ongizate honetan ezin garela lasai bizi ikusita gure etxe ondotik ze egoera gertatzen ari diren eta jendearen bizi modu kalitatea zein eskorra den. Harresiak zer egiten dute, zaildu egiten dute hona etortzea, baina ez ekidin jarraituko dute etortzen, gehiago hilko dira bidean, gehiago desagertuko dira, edo itsasoan, edo behar den tokin, baino lortuko dute. Sagrario, ¿qué representa para ti la valla contra la que estáis protestando? Pues el muro de la vergüenza y sobre todo un atentado a la justicia. ¿Avergonzarte como europea? Por supuesto. Preferimos que se mueran a que vengan. Esto es nuestra fortaleza. Este es el mundo rico, lleno de bienestar que queremos para nosotros. Vosotras no tenéis derecho. Vosotras, las personas de detrás, no tenéis derecho. Fuera. ¿Y qué esperas encontrarte? Esperar encontrarme. Pues quiero mucha gente que está al borde de la desesperación. Muchas mujeres que están en una situación límite, tanto en las que están huyendo, las subsaharianas o marroquíes que están huyendo, como las porteadoras que están trabajando en esa frontera que tenemos tan legal, donde se practica como le llaman allí, el comercio atípico, pero creo que es en realidad una especie de contrabando, donde están sobreexplotadas totalmente delante de nuestras narices. Politikariek, gure ordezkariek ez dute zer egiten, bintzat gizarte zibilak ez zer egin behar du. Eta nik uste indartuta aterako garela karabena honetatik eta etorkizuna begira baliagarri izango dela. Sevillan temperaturak zertxobait behera egiten duenean ordu egokia da parkean hitzordua egiteko. El horizonte se perfila oscuro sin opción. Dos cuerpos que antes fueron un horror. Hemen dugu Kata gaztea, 19 urte, Leioa herrikoa. Saioaren hasieran ezagutu dugu, gogoratzen, Alejandra Aizparekin batera ura 17 urtekoa. Katari ere adin horretan piztu zitzaion errefuxiatuenganako interes ideologiko eta emozionala. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Nire mama Udar Zibilan Frantziara bizitzera joan zen, errefuxiatuak izan ziren eta nolabaiteko memoria hori daukagu, ez? Frantzian familiak bizitakoa kontatu dizute. Bai, amak erakutsi zian nolabaiteko diario bat, nire birra mamak idatzitako diario bat, eta horrek ere nolabaiteko inpaktua du, ez?
Frantzian egin zieten harrera zerbait kontatzen du egunerokortan? Harrera ona izan zuela esaten zuen, Frantziako jendartea solidarioa zela eta esan zuen, eta bizitzeko behar zuen guztia izan zuela Frantzian. Eta uste duzu zure amak kontutan duela Bai. iragan hori, zure birramamak, zure amamak bizitakoa, orain errefuxiatuekiko empatia izaterako orduan? Bai, nik uste baiet, berak esaten du, eta askotan esaten du lotza ematen diola, nolako harrera ematen diegun gaur egun errefuxiatuei, eta askotan esaten du nire birramama, bizirik egon balitz, lotza sentituko zuen. Uste duzu zure familiaren sentimendu hau orokortuta dagoela beste familia askotan ematen dela, edo ez? Ez dakit, bi motatako pentsamendu batzuetan pentsatzen dut baiet, baina beste askotan lagunekin eta hitz egiten berez, beti esaten diate joela txapaz, denbora guztian ematen txapa. Egun kata zientzia politikoak ikasten ari da. Eta askotan esaten diet, izu, zuri be gertatu alzaizu, eta zure familia ere igual errefuxiatu izan zen, edo zu errefuxiatua izan alzara. Zuretzat zer da Melillako esia? Zeren simboloa? Europako miseriaren simboloa. Jende pobrea hiltzen ari gara, edo hiltzen usten ari gara. Europa hiltzaile bat salatzen duzu? Bai. Zer esango zenioke Melillako harresia gainditu nahi duen etorkin bati? Ez dagoela bakarrik. Eta herritar bati? Etorkinei beldurra dien herritar bati zer esango zenioke? Etorkinei beldurra ez zaiela izan behar. Beldurra gobernadorei eta elitei izan behar zaiela. Esango zenuke arrazistak garela? Bai. Guztiak esaten dute, ni ez naiz arrazista, baina ez dute nahi zure mutil laguna, ez dakit, beltzarana edo latinoamerikarra izango denik, edo neska laguna, edo zure kuadrillakoak, ez, latinoamerikanak, edo ez dakit, beste etnia batekoak izate. Eta hori arrazista dela uste dut. Biharamunean ez ustekoa, Sevillako aireportura goaz eta gainera autokarabanan. Aita, zergatik goaz aireporture? Zergatik goaz aireporture? Ez dakit amak egon da asambladan, nire segon. Gogoratzen dozu atzo Sevillan egon ginenean, ailegatu ginen eta leku ezberdinetako pertsonak egon ziren berba egiten mikrofonoz kontatzen gauzak. Bartzelonako emakume batek, esan zauen, atzo, Senegaleko mutil bat, eramango zuten gaztin baten berriro Afrikan. Eta orduan enteratu ziren Bartzelonako pertsona batzuk eta montau ziren hegazkin horretan. Errefuxiatuen aldeko aktivistak ziren noski Senegalgo mutilaren deportazioa eragozteko hegazkinera igo zirenak. Baina ez zuten kanporatzea gelditzerik lortu eta gainera poliziak atxilotu zituen Bartzelonako aireportuan. Horregatik goaz orain Sevillakora protesta egitera ikusten duzuenez familian. Ondo, ulertu indogu, bai. Orduan guk ikusiko dugu aberian non aparkatu aldugun, edo zue bajatu edo dana dela. Egingo duguna ez dekogu baimenik egiteko, orain egingo duguna. Beste manifestazioak eta beste gauzak dekogu baimena egiteko, baina hau ez dekogu baimena. Orduan, igual dator polizia, eta esaten dozku zer, baina bueno, guk egongo gara hori, bilada hori egiten, eta nahi dugu esan ez gauzela ados. Garrantzitsua da familia osoa egotea errefuxiatuen alde borrokan? Guk oso argi ikusten dugu momentu honetan, eta Europan eta munduan gertatzen den egoera oso larria dela, ezta? Umeak bebai familiakoa dira, umeak bebai pertsona dira, eta familian egiten dugu dana, da familian goaz horretan bebai. Ulertu duzue, egingo dugune? Bai. Eta ikusten duzue ondo? Bai. Guri zauzie, hori egingo dugun lagatik? Ez? Apur bet, bildur puntu bet bebai, ez da? Bueno, eurek esaten hori, ez da?
baina, bueno, lasai, gu ez gauz txartu egiten. Gu gauz hemen salaketa baten, eta gu ez gauz txartu egiten. Ez da pasoko zebez. Ikusten badugu guk arriskua dagoela, baztertuko garela, eta jazta. Olatz, zelan doa bidaia? Ondo. Familia moduan azten laguntzen dizue honen moduko esperientzia batek? Nik espero baietz. Uste duzu gogorra izango dela ikusiko duzuena? Pizka bat. Zergatik? Egongo direlako errefuxiatuak eziak saltatzen saiatzen. Ia mesedegarria edo zelan ikusiko dira emetik urte batzuetara, nik espero baliogarri izango dela, eta euren heziketarako be baliogarri izango dela. Sufritu egiten dute asko. Zer daude kutsilla asko eta horremi handia egiten du. Nik oso argi dekot, nik momentu honetan burruka honetan egon behar garela. Eta euren konpromisurako, eurek izatea gizarte honetan pertsona konprometitua bai, ezta? Eta, pertsonen aldeko eskubideen burruken edo lehenengoko lerroan egoteko. Zer dekondik, etxe bat. Zabaldu adotaz nire etxeko ateak errefuxiatuen familia bat sartzeko? Da igual bai, ezta? Igual egin beharko dunke. Etorkizuneko plana orduan da errefuxiatu bat etxera ekartzea? Ez dakit. Izan alda hori, izan alda beste bat, baina, azkenean hori familian erabaki bai zen behar da. Nik argi dekot gure ateak zabaldu behar dugu zala. Kontatu digu zure aitak nola badaukan plana igual etxean etorkin bat hartzeko. Bai. Zer irudituko litzaizuke? Zure gelan lekua egingo zenioke? Bai. Nahiko zenuke? Bai? Dirua bai mugidu aldala herri batetik bestera. Txoria muritu egiten direla herri batetik bestera. Eta pertsonak blokeatuta gelditen dira. Pertsona bat euren herrietatik ihes egiteagatik ilegalak dire? Zer da ilegala izatea? Pertsona bat izan alda ilegala? Niri egunen baten esatea ni ilegala nazela? Zer egin dondik ilegala izateko ba? Zer egin dondik? Conto ven un día llegue, uko bendi que mi mane conto ven un día llegue, con el dume burama infine coyala, con el dume solo infine coyala, con el dume alama. Hurrengo geltokia Algeciras ondoan dagoen CIES delako zentroa, Centro de Internamiento de Extranjeros. Kartzela alda, baietz pentsaliteke, baina ofizialki CIES hauek ez dira espetxeen artean zerrendatzen. Nor dago barruan beraz, kasu askotan zigor penalik izan ezarren Espainiatik kanporatuak, deportatuak izateko espedientea irekita duten atzerritarrak. ¿Qué son los CIE? Hay mucha gente que no quiere saber qué son los CIE y por qué están ahí esas personas. No han hecho nada, simplemente no tienen papeles. Poliziak baina ez digu ezer ikusten utzi. Cuando nos decían por qué estamos aquí, nos sentimos fatal porque no teníamos respuesta.
y les decíamos que pues eso, lo único que les podíamos decir era esperanza, esperanza, no os vamos a ayudar, lo vamos a denunciar, pero no os podemos decir por qué estáis aquí, porque es muy, muy, muy injusto que a una persona, porque le digan dame el carné en la calle y digan no tengo carné, lo encierren y lo metan en una cárcel. Es inhumano. Bueno, me emociona, pero porque lo viví súper intenso y fue una de las cosas que más he recordado a los demás y que les planteo. Si tú vas por la calle a dejar a tu hija al colegio y a la vuelta del colegio te dicen dame los papeles y no los tienes y te detienen, ¿cómo te sentirías? Que tu hija está sola en el colegio y nadie tiene en cuenta eso y tú solamente porque consideran que eres ilegal te llevan, te encierran y en el mejor de los casos te pueden soltar, pero en la mayoría de los casos te deportan. Tu te souviens? Tu nous entends, le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on n'avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends, la honte? Tu nous entends? Y desde luego no nos vamos a rendir, vamos a seguir. Adelante, pase lo que pase y caiga quien caiga. Tu nous entends, la tristesse? Tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Melillako lehen irudi gertuak, portukoak. Kontainer horietan sartzen saiatzen dira egunero hemendik dabiltzan afrikarrak, batez ere umeak, penintsulara helduko badira. Siento que estamos construyendo una sociedad indecente. Nolabait modu zikin horretan sentitu zen Arantzaren alaba Amaia iaz Greziatik etxera itzultzean. Una capitalista de mierda sentitu nintzen, ze montra egiten dut nik hemen, nire etxera, nire sofara, nire ohera, hainbeste beharrez ditudan gauzekin. Mirar hacia otro lado es ser cómplice de lo que está ocurriendo, ser cómplice de estos gobiernos genocidas. Niretzean bi pertsona bizi gara eta ditugu 3 logelas. Zergaitik ez ireki gure etzeko ateak, ez? Euskal Herria ha sido migrante, en el Estado español ha habido migración continua y no nos acordamos. Vergüenza pertenecer a una sociedad que permite todo esto y que mira hacia otro lado. Bagaude azkenean, Melilla hiria. 80.000 pertsona bizi dira hemen, 12 kilometro karratutan. Hiria inguratu eta Marokotik bereizten duen esiaren luzera bezala, 12 kilometrokoa. Sei metroko altuera du esi nagusiak, izan ere esi bat baino gehiago daude. 5 bat guztira, bata bestearen atzean, eta goikaldea josia daukate burni mutur zorroztuekin. Gaindi ezina dirudi, ezta? Ezinezkoa guztiz, ezta, Marokotik Melillara langa horien gainetik zein azpitik igarota heltzea.
Ba, ala eta guztiz, saiakera masiboak bizpahiru hilabetetik behin gertatzen dira. Eta saiatzen diren dozenaka lagun horietatik, gehienak esiren batean trabaturik eta zauriturik gelditzen dira. Edo agian lehenago, esirako bidean zijoazela harrapatu dituelako Marokoko poliziak. Edo baliteke beranduago gertatzea alegia, esi guztiak gainditu arren, artean mugan mugako eremuan direnean, Espainiako poliziak atxilotzea eta zuzenean aduanako ateetatik Marokora bueltaraztea. Entzun ondo jaun Andreok, muga eta esiak modu horretan zeharkatzen saiatzea guztiz ilegala da, baina ordea, Melilla hirian oina jarrizkero, Espainiako legeak zera dio. Pertsona horiek badutela eskubidea aterpetuak izateko CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes izeneko aterpetxean. Eta aldian behin batzuek lortzen dute eta pozarren sartzen dira Melillan, bosa oiukatuz. Haien garaipen garrasia da. Es la frontera más indecente, siendo todas ellas una vergüenza, una auténtica vergüenza. Esta es una de las más indecentes que existen. Los adultos y las adultas intentan pasar la frontera con las concertinas sabiendo que arriesgan su vida, pero los niños que están en las calles arriesgan su vida metiéndose en autobuses, en coches, en ferries, en condiciones infrahumanas. Esia gainditzea hain zaila denezkero, pertsona asko itsaso zailegatzen saiatzen dira Melillara. Ondo dakigunez, milaka hiltzen dira Mediterraneoan urtero. Sicilia es mi frontera. Ni muerte en las pateras. Sicilia es mi frontera. Ni muerte en las pateras. Karabanako lagunek itomen masiboa salatu nahi izan zuten. Melillako hondartzan performance baten bitartez. Baina Melillan errealitatea asko indartsuagoa da, edozein ariketa bisual baino. Hona hemen bertako kaleetan inongo guraso edo tutorerik gabe bizi diren adin txikiko batzuk. كيف تسكنوا اخوتي هنا؟ قاعدة راحة في الكراطن في الشوم تحت الكبات تحت الصورات. قلت لكم كيف كديروا تاكلوا؟ قرديرو ولا السوبر صار كيلو الماكلة نمشيو كنا. Siempre tiene una sonrisa en la cara y nadie lo ve. Un niño que le hace falta, pues le hace falta de todo, le hace falta felicidad, le hace falta de comer, le hace falta donde duerme, le hace falta mucho. Tú imagínate una persona durmiendo en la calle y estaba lloviendo y hace mucho frío. ¿Vos تبقاو هنا ولا تمشيو تتحرقوا؟ غنمشيو اسبانيا لا فرنسا ولا غنمشيو للبلاد اللي نلقاو فيها الحقوق ديالنا كأطفال. Hay gente que dice que ellos son malos, solo roban y hacen cosas malas. قال لكم شنو غتلقاو في اسبانيا؟ شنو غتلقاو في اسبانيا؟ ولا الحقوق Mevla görelim neyle. Hemengo diskurtsoa, eta gu Euskal Herrian ez dakit, baina Gasteizen entzuten dugun diskurtsoa ez dala hain ezbardina. Ez da hain ezbardina. Hemen mutikoa daude, hemendik nahi dute alde egin, ez Euskal Herria etortzeko, baizik edo Alemania, edo Inglaterra, edo dana dela, eurak amesten dute beste gizarte bat, eukiko dute lanpostu bat, eukiko dute dirutxo bat, ikasiko dute, eta gero ametzoie joeten dira pizkanaka apurtzen, porque ni Gasteizen ezagutzen ditut, hemendik pasatu direnak.
eta izugarrizko bidaiak egin dituztena 18, 17, 16 urtekin, eta orain gurekin bizi dira. كيف تقدروا تعرفوا بعضياتكم؟ قلت لك شحال مرة كتمشيو لسريسكي؟ قول لك كون شلعوا Hasta que me reviento. Llega la noche y quiero hacerlo. Me da miedo hacerlo porque había 20 metros de altura de un muro. No puede saltarme ya. كون فاش كيخرجوكم من الكاميو باش كيجبدوكم الضربه اش كيديروا معاه؟ عندوس ولا ولا كندير لا ماشي كلشي ما تقولش لي Yo no lo veo, ¿sabes? A mí solo me lo cuentan. Me dice que me ha pegado, me ha hecho eso, me ha quitado dinero, me han tratado mal, me han echado pelos, pero a mí, aquí en Mirilla voy a cualquier sitio, nunca me ha molestado o alguien me ha dicho. Isolatuz galderak bizi modu honek enarama inora zer izan naiz eta non gelditu da dena oztopo aurrera egin behar. Como yo no pude irme a mi país, me quedo viviendo en la calle. Ha pasado hambre, ha pasado frío, ha pasado muchas cosas. Abde gazteak badu helburu nagusia etorkizunerako lortzeko zaila bada ere. Irme con mi tía, porque tengo una tía en Noruega, me está esperando. Quiero vivir con ella. Vivo con una vida feliz, como todo el mundo. Gaizki kudeatzeak du erro guztia. خلص خلص فوقها شحال دخلنا هذه 2009 هذاك التمثيل داز عليك كي داز عليك مليلين صعب دوز فيها وي الحبس ديفيسيل دوز فيها بزاف غنطراو لاكارسي طو هاد الناس مليلين كيف يقدروا يتعاملوا معاكم الناس مليلة باخر اللي عمرها سلام ما بغيتش نرسل للمغرب واش كاين المشاريع ولا لا اقول لها ولا مشاريع المدرسة ما كاينش المغرب ولا فيفا الصبان شنو كتسنى من الصبانية؟ الصبانية كنطرا هي طريق شنو هو الحلم ديالك؟ الحلم ديالي نبر على راسي ولا نسال برت انا كذا علاش بغيتي تمشي لاوروبا؟ ها؟ علاش بغيتي تمشي لاوروبا؟ نمشي لاوروبا ندير عقلي ولا ونبقى من الحامة Ispilu honetan arrakalak milaka. لا شنو نقولوا له؟ اللي كيفكروا حنا كيقولوا لك هذوك الشفاره وكذا نقول لهم ربي يحاسبكم مزيانة نقول لها ربي يحاسبك Eta dekote lio bat buruen, benetan be, Hemen egonda Melillan, ikusita hemen itsasoa da lehen zelan komentu indaure astero edo bi asterik behin agertzen direla hemen, gorpu bat edo bi edo da nadala. Zelango indiferentzia sortu dan ja gure gizartean. Eta Malagan ere harrituta gelditu nintzen esan zutenean, astero patera bat heltzen dela eta gorpuak heltzen direla astero. Eta playa hori turistaz beteta daude. Hor bertan dau atzo etorri ginen ferrien. Momentu baten erabakitzen badugu nadorrera edo Marrokosera sartzeko, ez dago inolako pegarik, ikusten duzu hau hondartza, eta ikusten duzu jendea voleibolean jolasten, futbolean jolasten, jentea bainatzen, bai. Eta bueno, behar bada, ez dait eurentzako lan izan beharko da, eta gu berdin egingo geunk, ez da? Baina agertzen zaizu gorpu bat hemen, eta berdin jarraitzen duzu zure biziarekin. Ja, bai. Nik ezingo nuke. Beitu, hor umeak lasai jolasten.
Egun berri argitu du, muga ikusteragoaz ahalik eta gertuenetik. Protesta gisa, noski. Baina ez da gauza bera irakurtzea, ez da gauza bera toki batera etortzea, jentea ikustea, inkluso gizartea bera ikustea eta bertoko jenteari entzutea gizarte hau nolakoa den, nola ez den. Ez dakigu nola hartuko gaituen poliziak. Gaizki, gure taldea gerarazi egin baitu Espainiako poliziak. Han atzean zamaketariak dabiltza, baimendutako kontrabando moduko hori egiten. Baina ez ditugu ondo ikusten, are gutxiago emakume zamaketariak, pisu gehien eraman, gehien sufritu ere, eta gutxien kobratzen dutenak. Dokumentalarentzat mugarria izan zen unean gaude. Ona ailegatuta lantaldea bitan banatu zelako. Gure 3 lankide poliziaren begibistatik aldendu eta bide bakarti bati jarraitu zioten, zamaketariak lanean dauden tokira berta-bertaraino ailegatu arte. Ze garraio edo kontrabando klase da hau. Modu eufemistikoan merkataritza atipikoa deitzen diote, eta zinez da zaila ulertzea zer gertatzen den hemen. Dirudienez, Espainiak eta Marokok puntu jakin honetan baimentzen dute merkantziak Espainiatik Marokora pasatzea aduanetako ohiko kontrolik gabe. Ez zergen aldetik, ez da ere batzuen susmoa da garraiolariek zer daramaten mugatzerakoan. Imaginatuko duzuenez, legezko kontrabando moduko honek sekulako istiluak eragiten ditu negozioan ari direnen artean, eta mafiak nagusitzen dira ia guztiaz, tartean emakume zamaketariez. Hona hemen beste fenomeno bat ulertzeko erraza ez dena. Suposatzen baita emakume hauei nolabaiteko mesedea egiten zaiela langintza hau haien esku uztean, emakume hauek pobreetan pobreenak direlako. Garraio bakoitzeko 3 euro inguru ordaintzen zaie. Egunean 3 bat bidaia egitera ailegatzen dira. Aldiro, esfortzuak bertan hiltzen ditu. Hay gente que no llega a comprender que nosotros estamos aquí por ellos. Es que no llega a comprender. ¿Usted cree que estamos aquí con ellos, nos peleamos a voces? Estamos porque es que si no se pisotearía, se mataría. Me da igual, que si tiene que si esa mujer tiene que pasar por encima de 3 mujeres para pasar ella la primera, lo va a hacer. Que muchas veces la sacamos nosotros de abajo a rastras y tenemos que llamar a ambulancia porque está pisoteada. Tiene una mujer embarazada de 9 meses y va con el bulto de 70 kilos en la espalda. Zer dio honetaz guztiaz Melillako jendeak. Ondorengo lagun honek badu bizi esperientzia. Están entrando todos los días casi 40 a 60 por el puerto. Y la policía no le hace nada. No le hace nada porque está el derecho del hombre, la protección. Y Melilla no se puede quitar frontera. Melilla no es Suiza. En Suiza hay mucha fuerza pública. Y al que el ratero lo cogen. ¿Sabe usted cuántos rateros entran de allí? Y lo estamos acogiendo a menores. Que la ley del menor tiene que decir que ese menor se le devuelvan a sus padres. ¿Sabe usted lo que pasa en Marruecos? Cuando cogen a uno de sus países, a un marroquí, ¿sabe usted lo que le hacen? Lo vapulean. El otro día presencié un caso. A nado pasaron. Lo cogieron la Guardia Civil en territorio nacional, se lo devolvieron y empezaron a darle palo. Ahí tenía que estar los derechos humanos.
Hay una montaña que se llama el Gurugú. Ahí ha habido por lo menos 15 o 20.000 monos. No hay ninguno. Se la han comido los pobres desgraciados. Koitadu horiek Gurugu mendian Melillara salto egiteko prest, kanpalekuan modu lazgarrian bizi diren milaka subsahariarrak dira. ¿Sabe usted con quién han comido esa gente? Con la ONG de Melilla. Con la juventud de Melilla han comido esa gente. Y cuando a ellos se les dan las narices, cierran las fronteras y no les llevan comida. Pregúnteselo a la Comunidad Europea, pregúnteselo a las Naciones Unidas, que no hacen nada. Como no hicieron nada por el Polisario, por el pueblo saharaui, no hicieron nada. Yo soy una persona que siempre he colaborado con el pueblo saharaui. Todos los meses he colaborado con el pueblo saharaui. Porque otro problema que lo creó España, Naciones Unidas y Marruecos. Por el dinero. Suerte. Sin vosotros no se puede saber nada. Pero ir a los buenos sitios. Vale, adiós. Gogoratuko duzuenez, Algezirasen zie batean izan ginen, paperik gabekoentzako kartzela moduko ura deportatu bitartean. Melillan esan bezala, CETI delakoa dago, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Ostatu baten antzekoa behar lukeela esan beharko genuke, Marokotik Melillara sartzea lortu duten pertsonei harrera egiteko. Bertan ere ezin dugu grabatu, ez digute uzten, baina CETI honetan bizi diren bi lagun aurkitu ditugu ondoko futbol zelaian. Je m'appelle Bourama. Je m'appelle Lamarana Diallo. Costa de Marfil. Je viens de Guinée-Conakry. C'est comme 2014. C'est arrivé millénaire, ça fait 2 mois, Maroc-Espagne, garage. Ah, dans les grillages. Si. Ah, a saltado la valla. Parce que c'est mon ami, c'est beaucoup, tout beaucoup. Bon, il y a 117, il va rentrer millénaire. Ça une fois. Seulement une fois. Ouais. Je suis arrivé à Melilla ici depuis le 19 mai 2017. J'ai venu par bateau. Ça a été terrible parce qu'on avait fait un accident. On était au nombre de 25 et quand on est arrivé ici, on était 24. Entre-temps, le gardien civil était venu, ils nous ont sauvés. Je suis venu ici pour chercher une protection parce que je me sentais plus en sécurité chez moi par rapport à l'activité que je faisais. Et puis, les droits de l'homme ne sont pas respectés, il n'y a rien. Et puis, il y a des ressources, il y en a beaucoup, mais il y a la corruption, l'ethnocentrisme. Tu pars chercher du travail, tu es marginalisé parce que tu es d'une race différente de ceux qui le gouvernent. Ezin dugu Afrika hartu adibidez, Afrika hartu, gazta bat bezala, gu jaten dugu Afrika, Occidente, herri aberatsak, eta gero uste dugu ez dela ezer gertatuko, hori da peaje bat. Segu, jentea ez dator gurekin bizitzeko oso majoa garelako.
guk bota egiten ditugu euren herrietatik. Bai kultibo aldetik, bai rekurtso aldetik, dana jaten dugu. Je peux partir à Gran Espagne. Koltan gurea da, petroleo gurea da, arraina gurea da. Edo sartu zeitez eroskin edo beste zentro handi batean eta begiratu nundi datozen gauzak. Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un de normal, par exemple, vivre une vie simple, normale. Azken eguna, gaur Marokora pasatuko gara. Gurugu mendia bisitatzeko, ezagutzeko. Itzalitako sumendia omen da. Zoragarri ageri dira gainalde hauetatik Melilla eta Nador hiriak, atzean Mediterraneoa dutela. Gurugu mendian Melillara sartzeko zain, modu zinez ankerrean bizi direnak bisitatzera goaz. Eta baita arantza erizainaren laguntzaz, horietariko batzuk ahal dugun moduan hartatzera ere. سلام الحبيب حبة رياح الحب في بالي تهديني سلام الحبيب. Viven en unas condiciones insalubres. Nos hemos encontrado que había muchos de ellos con heridas anteriores, con fracturas anteriores, incluso ya consolidadas de forma natural, pero no de la forma adecuada. Je m'appelle Moïse. Ouais, 2 mois. Oui. Ah, on m'a dit, ça va pas là-bas. Tu vas pas travailler, non? Non, non travail là. Tu vas entrer à Melilla? Oui, Inch'Allah. On va partir à Melilla, Inch'Allah. Où tu habites? On est ici. Pour les campagnes? Oui. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Toujours, qu'est-ce que tu fais? On fait rien. On cherche le bois pour manger, c'est tout. La famille, c'est bien? Les copains? Ici. Les camarades? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui. Et pourquoi tu rentres à Melilla? Pourquoi? Au Maroc, c'est mal. Au Maroc, il n'y a pas de travail ici. Tu vas vite à Espagne ou l'Europe? Tu vas... Ah, je n'ai pas rentré avec. Como les estaba ayudando, curándoles lo que en unas curas de primera urgencia, poniéndoles vendajes y demás, bueno, pues ellos que no nos podía, con algunos no nos podíamos comunicar porque no nos entendíamos, pero sin embargo con gestos de agradecimiento del corazón, emotivo. حبي لكن مش